Karibu anture akathera wodi-ini ya Kiego ya antu bochu ni bachoketie nkatho nuntu botethi bwa kuthithirwa njira iria ithiritwe iri mpanga kiribo gwakagita Nandi. Baugite kwa miaka ni bethiritwe bakithangika ni kuthuka kwa barabara ya Kathera iria Nandi ubwithio bwayo buria buruguritwe ni abisa munene wa barabara thirikari-ini kaunti ya Meru na MCA wa wodi Timothy Mutwiri Kabako. Akiaria MCA wa wodi Jane Rotete uria wakaririte giti kiu mbere yao akiuga na kunjira akari na kumeneria ngugira hakuritira akari. Ngwataniro ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza na MCA sietete na mbere ociara matunda akariba Kathera wadi-ini ya Kiego gicione mbunge kia Gembe South ukulukira MCA wa Timothy Mutwiri uijiekene muno ya Kabako ni baumbite kwenjero barabara ikwirikana twire miaka kathumba etathondekwa akariba tura kunyamara hivyo ya nontoba mheshimiwa wetu Mutwiri Kabako nontoba na gavana wetu Kawira nontoba tubwithirinya barabara yonto yeye nonto no kuona tureta bonge tureya na yani na bikibiki ya twekirila nara Kathera ni yonto ngare si ongwa yonto era kwetera kwina ginya yonto ekuo barabara kwa twika kwegeta kwina thina imwire yukumbo ginyetwara yotete batu mbere twinjura barabara ere irari kurungu turare ya thina yokamata into na njira na njara ake murungu ba thaini katuwiritwe kinya ntuya twina kieva nturene tutuciuma cio turanara tweta kuura nkomongo tukaura nkomongo twatumaneri ngui na igatugurira tukaulwa kwatuika nkomongo tweta kuura na genda mwiri yora yumbo kinyaku mucii lakini mwankera thai tukuona barabara eu yonthe ikethirwa salama na ndekene ngwitikia twakinyara twitite na maendeleo ya kuendelea ura kwairite gavana Kawira tukue iboya na Kabako nontu kitha kakwara andu ere ratura kuma mbere tutithwa injira ikwanjiriria. Akiaria ruri-ini bwa winji bwa barabara eji chief officer wa barabara thirikari-ini ya kaunti ya Meru George Kimathi ni wite barabara ikaguna karibu nene muno ngendone cio gukurukira kwinja barabara ana beto ba cukuru bakethira at least bakoya cukuru na bakinya cukuru mape na kuiku kumeki Meru wote happy okinyira manto ya afya jaranga bana kwaririria gukurukira barabara thai kinya mtu akaachirwa nturene ambulance ikauma sibitari maoa eyere mtu na kotiko komeki anto hapi na iyo maendeleo tuku akaende kae barabara yoke yomea ile babu buri arimi kwina sesi mayani ira buri a tema na nya faida ira bukethira bukiona nontu gwa kwithira chiono bira bya mayani bikambi kwithira bikulukira barabara neriko tutwire miaka mingi miaka kithumba muno tutona ofisi ya gavana eyete kuthiurunka wondi-ini cietu kwa hivyo bila nkabwithia ngacokeria chief officer wetu wa rules nkatho nyingi na inya sana na ngicokaire kinya wonda ndimini uro watilite gavana wetu Kiego ya ntobochu wondi nkamucokeria nkatho muno nkabera iboya no ntobo kwiritaniria na bakamwaru ari nkabeta nture ya Kathera be ya kuona bura kukari no nturera ndaliongire Kathera antu baiba mpere thina nyingi muno na thina ra nene antu bakathira bethirite bekilukira bwana chief ithina ya barabara na ingucokeria nkatho nyingi muno ngakwira iboya no ntubo kuyukia first priority Kiego ya ntobo chuke ya kulika na ntuba na ndipo hakikishire antu bakathira thina ira irare o county netu nithirite tukeya winsaito ni antu tukira wanga Kabako bati watanirite na gavana tuwatanirite na gavana bo nene muno no tionge wi ofisi-ini gavana na inya sana saiti ya urandembi MCA Kabako na ward administrator Melanie Kageni ni bakuria antu batonyeria siasa kire wenji bwa barabara eje nonto ni bae notice ya kwebeli ntobio birabire barabarene Kabako akiorotela kiara utongeria bwa MCA ura wari kwa ukambere nonto ofisi ya ward admin ni ayanire information yeke chief wetu yeye na ki sub chief na ntu ba community ya Kathera bakumenya boya ibakumenya ate barabara yene yete kuruoro ni yete kuopen omwanka market tafadhali biranka bwiro eta muntu withira kilalamika itwerire antu baba inge tobera mite neritwe na baraba kuthonya bakeyo ba insight kenda mite yo ete kurwa kana kenda mite ya kurwa ba demonstrate kana bathithia mesi inge awana room batena mbati nonto information yo ndene kinyite in the ground obisi yake mathira ritangu na kiraito ibaritire chiongo na kiraito ngavanora wario barathiria te o maloi thaine thare Kawira na Kabako turitire antu bakathira barabara twire bakaitwe ngui mwanka inya bongo obo baibo kwe bonga vanetheti atia ababwithiritie kiripotera weru weekendi kuma Kathera wadi-ini ya Kiego ya ntobochu Gembe South mbeta wa Marion Karugi wa Kinyua.